Bona namhlanje le mntase ngizokutshela ukuthi yabona umuntu nangabe akakabi umuntu wakho lo ukuthi somjwayeli ne usesenje ikhwapha lokuthi mhlambe nesatshontshana ungavumi ukuthi panya niyenzile bumnyamini story time ne ngizosenza nje sibe short indaba yakudala mara ngifuna ukunidlulisa la ukuthi ungayenzi phutha nawe zokhuza wena la hawu okay kenzeka la bengivakasha khona ngithola umjida vele into zakudala ngisathanda laba too much ngisathanda bo booster over kenzeka vele ngidibana nomjida hayi umjida uphethe isilulu vele imali vele okay sinomjida siyabonana uyabona siyabonana umjida vele nangikhona uyaspenda yabona izinto ezifana njengalezo hayi kwaba nelanga la vele sahamba sayogroova la kude khona yabo yaphuza imambane aphuza vele nami mara langa lelo zangitshela mina ukuthi ungadakwa phuza kahle yayibo ungaphuzi kakhulu okay angaphuza vele kahle avele naphuza ibhodlela vele mina ngimangela ukuthi lensizwa le ayihambi so yabo ngimangela ukuthi lensizwa le ayihambi so khipha amagwegwe musinayihamba yabona umuntu ongasi sikhothana enemdala for ukwenza lo ke understand ngithi ayi ngihamba uphusha ishaming yabo since ubhuti madlisa ngena sonyamazi ukuthi vele amantombazana uyabathanda obvious umuntu onemali mele ukwazi ukuthi bafazini number 1 okay anginankinga mina ngifuna le engiyifunayo kumugayi awu phusha ishaming ugayi uvula igwegwe gayi okay ayikunankinga siphuze sibuke masibhuka masibhuka uma sekulalo athi sicime ngithi asicime sicima ini ngisabani yangisaba wena asicime la ayi umjida kusho ukuthi akwate ukuthi ngithi asicime yabo akwate umjida angale alale ipanya ingabi khona ungalile phela ngisho nje wangithi asicime okay alokhe alale ne ngithi ngizama ukubeka isandla sami ku ntasing yabo asisuse ukuthi bayangalokhu kulokha lo asisuse vele azivale azibambe yena ngisho ngithi hayi kusho ukuthi akafuni yabo okay kunankinga alokhalale noma singile i-type late mayilala ngiyagubezela yabo gubezela hayi khona into yayinuka lapha hayi into yayinuka lapha mara kunukani la ngithori hayi khona ngizibamba ibhebhezi ngibuyisa isandla ngithi akusiyimi nukani la hayi kwenze ukuthi alokhe mjida isandla singivumeli ngithi ngiyambamba kokoreni musi komile kunamakhokho you understand singiyapheninga ngithukiwe-ke manje ngithatha ifoni ngifake phakathi yazingubeni ngiyamshuda ngisho kungangeni umuntu la ngiyamshuda phela angifuni ukuthi ijampise ngoba ngizomvula so izojampisa yabo what if ngibona izinto ezi-wrong and angajabuli ukuthi ngibone lokho asala ngenza into wrong lapho siyi-2 you understand umuntu akuthatha yokulahlela le kude ngokubona amaphutha wakhe thatha ifoni ngifake izingubeni ngivula iflash ngivale kangaka phela ukuthi le flash mayiflash angaboni ukuthi iyaflasha ngishude ngwenya isithombe ngabuya naso lapho ivithikile into yokuchama phelile iwomile iyanuka nomfazi akanuki so asinuki thina abafazi bayanuka anuka lo yamuntu ngithukwe ngithatha ithombe ngizisendela umngane wami ngithi hey bheka la ngihlangene nempica abadala ngidibene nenansika apha esana hey akusalali thonga busehli sengicanga ukuthi njengoba wayefuna ukuthi senze ipanya bumnyameni wayefuna lokho manje ngithusa ukuthi ngolo yamuntu ulimele lapha ipanya le uyifunelani ngoba ulimele lapha iphelile into kamfana ipanya bekafuna ukuyenzana hayi okay ekseni avuke ekseni ayi toilet angamemezi toilet
angamemezi theke ngicabanga ukuthi ngimbonile ngisho ukuthi unale yankinga ingamemezi ingwenye toilet yazini ngasho lapho ngathi ngilale mina kumnyama asoze nedlozi lami nje lavela ngigidela ukuthi hey ayivumi lento ayishoyo lo mfana uzothola usenkingeni manje ngiyacabanga ukuthi bamkhohlisile ukuthi nolala namantombazana uzophola yabo or vele kunjalo angazi ngoba wayafuna ipanya into yokuchama iphelile